gentlemen, please welcome DJ Lunyo. Making my way downtown, walking fast, faces passing and homebound. Staring blankly ahead, just making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. Up? What's up? What's up? What's up? What's What's up? What's up, Papa? What's up? What's up, Papa? What's up? What's up, Mananap? What's up? What's up, mananap? Nip, 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 nip. Welcome to my channel. I'm JJ Rojas. O karon, sug isip unsa man jud akong i-content na pod. Since lockdown ta, so wala jud tay tarong ma-content. So akong i-content na lang karon kay wala. Wala ko'y ma-content. Diba, wait lang, uwa. Uwa. What if no man ang ECQ tapos ni adto ta sa downtown or nakakita tag daghang king jeep sa dalan. Unsa kaya ang atuang i-react no? Hala, na jeep. Wala na more. Unta, mahuman na ning ECQ. Dagan di ko gusto buhaton after ECQ. Gusto kong matugmol, gusto kong maglaglaag. Dagan ko gusto paliton. Kabalo mo, unsa akong pinaka na miss. Gimingaw na ko mo inom. Gimingaw. Alam mo kaya ang sumpa mo sa akin? Ayaw sa iyo, Pindra.
patula para si mo. Roses are red, violets are blue. Wala ko kabalo nga nung blue. Basta ko na ibaan, I love you. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角What's up? Ano lang ko i-share? Kana laging butan kita na bata pagkapanganak. Kanang ano pa dako jud tawag tarong sa tong ginikanan. Ito duan jud na ano dili mamakak sa atong ginikanan. Kami susahod kay magpadako ko mama eh. Iya jud may napadako honest. Ati kas na nagbayad ko sa jeep. Anak ko na call, bayad daw. Ana ang driver. Asa nigi ka ng 20? Anak ko, sa kuwang mama.